ngasi nomida wairam phongkiba tongan manipuri sifungsing amasung thokkiba thawdo wathoksingdagi maruiba I pausing myamda thamjagi ahanbada numit mangani pangthokadaba psychological care in disaster preparedness and response ki training program hawdokre Ministry of Health and Family Welfare gi EMR disaster management cell gi makhada National Mental Health Programs NHM Manipur amasum Directorate of Health Services anina sinduna numit mangani sa thagadaba psychological care in disaster management health sector disaster preparedness and response haina mingthon training program ama hawdokre Thangal Bazar da leiba hotel yaifabada pangthokiba training program hawdokpagi thoramadada Health Services Manipur gi Director Dr. O Sanahanbi Additional Director Dr. Sambo Golmai amadi Karnataka gi Bengaluru da leiba Nimhans DPSS DM gi Principal Investigator Dr. Sanjit Kumar Manikapan Marueraba mithunglen sing oina saruk yakhi Thawramaduga mari laina Dr. O Sanahan binhai disaster thengnari baleba magi miyamna hak thengnana natragana nakoinana haksil gilamda awab kya mayunai makhogi psychological care piba sina awab thengnari baleba dugi laingaki ihan hanba priority oigadoribani disaster ama thokpa matamda lamdam madugi miyoisingda physical oina sokanba khaknatana wakhaldasu awab kya thengna hali masina miyoiba amagi lisat kaloinana khunai de leiribu wakhalonda ahongbo kya lakhanduna khunai ama so tharakna bigi masa amhoi masipuna masigi yenglaga disaster nanglaba miyoibu khunai gi pukning wakhal leitana ingna signal lehenba haibisi khwaidi gi maroiba ama oiri Maramaduna disaster nanglaba khunai amagi lambi yatpi boina psychosocial care program kaya marum leptana pangthokpagi tangai fadabasu lei haina magna makhatana phongdoki Makasa Tharapoina Topapa Omana, Thailand gi Indian Embassy gi Northeast India representative oina Manipur gi Shirle Roy Amuhana country. Thailand gi Indian Embassy gi Northeast India representative oina Manipur gi Shirle Roy Amuhana Khalahari. Maku Northeast India representative oina Khalakpas na India gi Awanongpok state singdagi Thailand da lakpa natragana Thailand da lariba singda asawba mating am oibada natana Thailand amasum Northeast India ni gi markta lainariba mari asi hena session halagane hari Shirle haukiba sahi taret ki mamangdagi Thailand da lairakhrabani hariba matam asida Thailand da lariba Northeast India community da mahakna singthaningai oiba mating kya pangtuna lakli Indian Embassy gi Northeast India representative khalakpasiga mari lainana Shirle Roy nahai sai tare Thailand lerakpa sin asauba experience amaga loinana lebas gi matangda hena khangba hengale maram maduna Northeast India dagi lakpasing mating pangnaba khudong sab ama phangba si aduki matik nungai ba phawi Northeast India dagi Thailand matam khara gi lakpa natragana Thailand thabak tawriba singna khudong sadaba mayuk narakpa soidana pau phawbir au angama mateng pangjage hena magna makhatana phongdokhi panbaya abdi Shirle Royna Northeast India Society ki co-founder amasum General Secretary ama oina Thailand da Northeast India singwe busing thaningai oiba support network ama sakatpa ngamkhrabani masigi matakta mahakna Thai Ministry ki Education ga loinana Bangkok da educator singgi oiba EBN ama sinbada asobo thawdang loduna Northeast India amasum Thailand gi educator singgi asobo forum ama piba ngamkhre Event aduna mahakna panelist oina wangang duna Northeast Indian singmar oina nupi sina oza oibiki khudong saba kya Thailand da lei haibadu mayek singna khanki Event aduna mahakna AI gi matingna mai masing tambagi matangna tungan bu wapum kya sphungdoki bani magna mathau tarakpa matamna Northeast India dagi lakpa miyoi singa asobo mating kya ngasi phawa pangduna lakli mamangna thokiba thawdo amada Manipur dagi lakpa nupi ani gi passport huran khibadigi khudong sadaba mayukna duna leidingaida mahana pungkun ga marigi manungna emergency passport sanduna mating pangkhiba lekre tongan ba thawdo amada masagi anaba mana khudong thiningai oireba Meghalaya digi mahiru amada support pi khibsu leiri haidin su pausida makhatana phungdorakli Makasa tharakpoina panam pauksi digi topa maruiba paukra myamna thamjari Hayeng Delhi da Kuki MLA singa wari sananaba Meetei MLA Naga MLA khara Imphal thadokre
था ताराग तरट हेलब मणिपुर इरांग असे लुसिननबगी खोंगथांग अमा ओइना यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह की पौताक मखादा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ना थौबु ओइदुना नागा MLA सिंग याउना मीतै अमसुंग कुकी MLA सिंग की मरक्ता हयेंग न्यू दिल्ली दा लैबा मिनिस्ट्री असि ऑफिस ता वरी सानारगनी वरी सानाबा सिदा सरुक यागदब मीतै अमदी नागा MLA खरा ngasi इम्फाल थादोखरे पावगी लिखुन अमगी मतुंगिना यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह की मियेंग मखादा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स न सिंदुना हयेंग दिल्ली दा वरी सानागदोरिबा सिदा सरुक यागदबा मीतै कुकी अमदी नागा MLA सिंगदा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ना पर्सनल ओइना चेपाव अमदी फोन की खुथांगदा इनवाइट तौरपनी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के ऑफिस ता हयेंग वरी सानागदोरिबा सिदा सरुक यारुनबा राज्य सभा की MP निंगथौ सनाजाव लसेंबा हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर सपम रंजन एजुकेशन मिनिस्टर थनाउजम बसंत कुमार महोत मिनिस्टर युमनाम खेमचा नमदी उरिपो केंद्र की MLA केस रघुमनी इम्फाल थादोखरे मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की स्पीकर थोक्सम सैत्रवता थांग केंद्र की MLA टी रुबिंद्रोदी ngarang इम्फाल थादोखरबनी मिफम वर्क्स मिनिस्टर गोविदास कोंथौजम एग्रीकल्चर मिनिस्टर थोंगाम बिसोरजन हैरो केंद्र की MLA थोक्सम राधेश्याम सरुक यारब याहैदी कुकी MLA सिंगी मरक्ता हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर लेटपा हॉकिप साइटु केंद्र की MLA हाउखोलेट हिकिप गैन साइकोट केंद्र की MLA पौनिलान हाउकिप सरुक यारब याहैदी नागा MLA सिंगी मोट सिंदुना हयेंग कुकी मितै MLA सिंगी मरक्ता वरी सानागदोरिबसिदा सरुक यारुनबा वाटर रिसोर्स मिनिस्टर अवांगबो न्यूमाय NPF की मिहुट माव केंद्र की MLA लोसी दिखोसु ngasi दिल्ली की दम इम्फाल थाथोखरे दिल्ली की दम इम्फाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट थुंगलखिबा मिनिस्टर अवांगबो न्यूमायना एयरपोर्ट ता पॉमिसिंग उनबदम हाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स न कौरकलीबा मिफमसिगी नुंगयोबा सब सब एजेंडा खंगद्रगसु मिफमसि मणिपुर तंगदु लैताब पुरकना बोयगनी ममांग सही इंग्लिश सिंगानिगा कुनगो हुमदोगी मे अहुमदगी मणिपुरदा इरांग असि हेक हौरकपदगी मसिगी वरोइसन अमा पुरकनाबा लैरिबा लैंगा असिनसु होनदुना लाक्ली हाइनसु फोंदोखि पौमिसिंगी ngahaktung unaba duda MLA लोसी दिखोन हाय फुरमसियल की मरक्त वरी साननबा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स न लौरकलीबा खोंथांग असिमक अफबा खोंथांग ओइबना असुम मैकैदा लाकने हाइबगी थाजब फोंदोरमखि नकल अमरम न्यू दिल्ली दा लनाई खोंसत अमा सनबगिदमक इम्फाल एयरपोर्ट थुंगलखिबा मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी MPCC की प्रेसिडेंट MLA कैसा मेघचंद्र न पाउमिसिंगदा हंगबोहंग अमगी पखोम पीरदना होम मिनिस्ट्री न कौप मिफमसिदा ओपोजिशन MLA सिंग याउनबा खंगलक पलैति अदुम मिफमसिना मणिपुर मियामगी इहुल खंगना इरांग असिगी वोरिसन प्रना वरेप लौरकलबदी कांग्रेस की मेकेरी की तराम ओकने है वाफम फोंदोखि पन्बयाबदी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अहुमसुब तामसिगी अहानब नुमित चामनी मपुंग फरकपगी सेंट्रल गवर्नमेंट की एक्सिपमेंट सिंग फोंदोकपद यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाहना मणिपुर थोकलिब इरांग असि लुसिननब होनरीबा असिसु इरांग असिसु तपना तपना नेमथरकलबना सोयदना लक्षण मंगमलगनी नकलनी की मरक्त वरी सानब नतना वरिसन पुरकनब लंबी लेतबना तुंग कोइन शांति पुरकनबगी बोट मैप अमसु यातुना मखल मखा क्यागी थौरांगसिंग पैखतलगने हैन फोंदोखिबनी अतोप पाओमना KCP नोंग्रेन खोंबा ग्रुप की केडर तरेट फारे सेनखाई थुंखाई सेनबसिंग NSA पानब नत्रगना NIA सिन्नदुना सबसाब एक्शन लौगनी SP शिवकांता कंबाइंड सिक्योरिटी फोर्स तंगसी लंगोल गेम विलेज जोन 3 द सतखिबा ऑपरेशन दा KCP नोंग्रेन खोंबा ग्रुप की केडर तरेट खुलाइगा कोनन फारे इम्फाल वेस्ट ASP की ऑफिस तंगसी पांथोखिबा पावगी मिफम ASP KSI शिवकांतन फोंदोखिबदा लंगोल गेम विलेज एरिया दा खुलाई पाइबा मियोइसिंगना मियामदगी नमहादुना सेल खाइबना सिंगबा एंटी सोशल ओइबा थाबकसिंग सथरि हाइबगी सबसाबा पाव फंखि पावसि फंगबदगी ngasi ayuk इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस याउना कंबाइंड सिक्योरिटी फोर्स न लंगोल गेम विलेज जोन 3 एरिया दा कोइशिलगा थी हुंबगी थबक सतखि मदुदा आयन थिंख्रबा लहुलुप अम ओइरिबा KCP नोंग्रेन खोंबा ग्रुप की केडर तरेट फगत मंगखि मखोइदगी पिस्तोल अनि टोयोटा फॉर्च्यूनर अमा Hyundai Grand i10 अमा रॉयल इनफील्ड अमा मसुम camouflage यूनिफॉर्म सिंग फगत मंगखि हाइनसु SP KSI शिवकांतन मखाताना फोंदोखि SP न फोंदोखिबदा फगत पंगमख्रबा केडर सिंग अदुदी सिंगजमई ओइनाम थिंगेलदगी लौक्संगबम अनिल सै कुनगा तरुक
Pasoi Konsam Road Saikun Gomdoi, Palace Compound Sansu Wehengum Saikun, Tongzu Part 2 Panjobam Toiba Mangang Saikun Gataruk, Takil Mamang Lekai Waikong Hero Maitei Saikun Gamatoi, Singzama Young Lem Lekai Young Lem because Maitei Saikun Gomde Masum, Uripok, Gapalzi, Lairak Hentoiba, Moirang Tem Haidiba Muising Asini, Makoi Singasigi Matak the Lampel Police Station Epayarama Lokot Pagi Logo Makata Ticket Pagi Tabak Hori Hens Puntoki. ASP na Makata Aradona Manipur Hokiba Matam Krasi the Kulai Pibis in the Miam Ligi Senkai, Tunkai Tobagi Tabuksa Tarakana, General Miam the Awabus Tinkia, Pirak Pagi Paula Vidigi, State Police Kimakegi as Masigumba anti social web Tabaksing Tingnaba, Tabak Lokot Bahore, Senkai Tunkai the Sienaba Muising Gimata the National Security X. NSA Panba Natragana National Investigation Agency NIA the Sinaduna Subsab Action Loganaki Mang Hai Mianusu Senkai Tunkai Extortion Tobigi Tabasi Business Amagum Satrapigi Mawong Nomagi Masing Hengalak Libasina Lambda Masigi Miam the Asoba Satin Pire Tuan the Holup Amadi militant groups in the Yaur Bamatunda Makuta Power Pai Begumaning Makatamna Hingnabagidama Tuan Lalong itik tauriba amadi lainga ki employees sing the senkai tungkai tauriba thingo butangai fadi tuan bulup sing asida yauriba miyoi singi mama mapa sing the masa singi lisa sajat kupni yengsinduna kariguma senkai tungkai gi thaba sida aine yada bamongda senaram labadi matam sana police ta pau pibiyo pau du confidential oina thamgani matam sana pau phangdragadi thigat pigi thabak ningthina sathabda khudong sa tablai hansu mangna phongdoki Makasa Tarak Point at Topapam, JCB Libini Haiduna Seal Lauraga Lord Kibas and Nimit Humnigi Manung Sangarakadabani KCP PWZ. JCB Libini Haiduna Seal Lauraga Lord Kiba Tongam, Binod Kumaramasum Ketrimim, Bisorjit Ani, Bisorjit Numit Humnigi Manunda, Lupta Sangarakadavan Haina, Kanglipa Communist Party PWZ MC Unification Gi, PRO Sinkaingan Tadurakwa Sirul Amanhaidi. Shirol Sinahai, Sai Karagi Mamanga, Laisram, Ravi Chandra, Apopa Laisram, Zudin Amasum, Laisram Ongbi, Hazabi, Laipamna, Godom Popi Mang Lekai, Haidiba Mueshina, Awang Kunok May Lekai de Leba, Laisram Amom Sahaiba, Muamadigi, JCB Amalay Nanaba Seal in the Lupa Lak Taragamatulak Tokraga, Tongam Binod Kumaram, Yang Tang the Leba Ketrimum, Bisorjit Elias, Nanau Apopa, Gays Hays Ningtem Kobo Muani Asida, Muani Asida Sinaki. Adobo Hairiba Mui Krasina Hainakiba Warol Haibadi Sielasina JCB Malaga Piba Haibu Warol Naglak Vamasum Tongam Binod Kumaramasum Ketrimum Bisorjit Lord Kibamasum Hairiba Senpamasi Laisram Ravi Sandra Masana Takragi Matungna Masana Yana Singdok Paibu Wapamasine Maramaduna Lord Kribamui Ani Haibadi Binod Kumaramasum KSIS Bisorjit Lubasida Numid Humnigi Manum the Sang Biro Iramasida Panbayabadi Asigumba Miyoi Karadigi Gari Lebige Karvar Tobige Hairaga Sel Lautopiraga Singbidaba case Miam Lebash the Waiside Maramaduna Lebak Miam Isai Sana Wakal Tabiraga Masigumba Sel Lautopaduga Sel Singdaba Miyoi Kara Sidigi Lana Lebio Makatarakpada KCP PWZ Giming the Miam Ligi Home Demand Taubalak Tarabadi Loop the Paupi Biro Hennesapondoraki Ado Hausiku in the Miam Paus Matang Solution Jaragama Miam Punano update Naminasi.